igihe umukozi ndarutse yari karambwira mama ngo uyu mwana wawe ntazopfa. Ndamubonye ahagaze imbere y'ibihumbi 2 birenga. Ari igihe ugenda Satani akaguteza. Ariko mukazi mukamubasaba imbabazi z'Imana. Kubera ni waturikira. Niyo bariko bagwana abo bariko bagwana umurimo w'Imana. Ariko rishi hari ni plenitude ya ugiye kwinjira. Aho ugiye gutanga amabanga. Waho yabaza. Ariko Imana igiye gutanga kukugenderera. Kila mugenzi wawe atukumbona siko ngiye gusigara umunsi. Dimanche no umwe muri twe. Yeye ni umoja kati yetu. Sinibaza ko ari umushitsi George. Mimi sina swali kama ni mgeni. George sinibaza ko ari umushitsi. Siji swali kama ni mgeni. Sawa. Asante. Ukomera amashyi umwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Abantu b'Imana tuza muri cyubahiro. Abantu b'Imana tuza muri cyubahiro. Sinzi ngene ndiko ndaraba nkabona umengo hari ahantu habaye hatora. Haleluya. Ibyo by'Imana ikora. Haleluya. Ahari Imana haba amavuta. Haleluya. Ukana amavuta arakurura. Haleluya. Bemera abanka bazazashinga intahe y'ikibazo cyiza. Mwumvise intahe asigaye bisi ibibazo y'umufasha. Haleluya. Nene muntu yiteguye nawe kwakira hagira ibibazo nk'ibyo. Ibyo ni ibibazo byiza cyane. Abagore barababizi iyo biteze umwana barababara ariko aba ari ikibazo cyiza. Haleluya. Ndi kumwe n'umugore wanje mwiza cyane. Ko mutavuza amen. Haleluya. Haleluya. Nabonye my brother Asha yavuze ngo ni double na ni double. Haleluya. Nanje ni mwiza cyane. Kandi ni wakwe Imana ihabwa icyubahiro. Imana irishura yaranyishuye. Ekana abaramutse hanyuma tuje mu ijambo. Haleluya. Haleluya. Abigima haleluya. Abibere haleluya. Abahariya haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Sinshifata nk'umushitsi nanje. Ndanezerewe kuhabona, ndanezerewe ko dosakanya ko kubaramutse. Imana ibampere umugisha. Haleluya. Amavuta samwe iyo ndiko ndakora muri Amerika no ngaha biratandukanye kuko mbambise umuntu yamperekeje. Haleluya. Haleluya. Mbavuga ubutumwa n'umunezero mwinshi cyane. Haleluya. Yenda kugiye wihane mba ndiko ndatwega ni wihane mene data ijuru rirahari. Haleluya. Ariko iyo atari hafi ya ngira ihane yesaje. Haleluya. Ratamunda. Umunsi turaheza bwira uri ruhande yawe ati umunsi turaheza gigwa. Ati umunsi turaheza gigwa. Ndashima Imana kuko iri kiragura uyu murimo kandi ndashima Imana n'abaraye babatijwe kandi nkuko pastor yababwiye muremerewe ubu gukora imirimo ya data kuko mujuje ukugira iki ukugororoka. Haleluya. Niyo masengesho y'umukozi w'Imana wese ahari kubona uwakira agakiza kandi agakura. Message Imana yamaye message y'ibintu bitandukanye kuva wakira Yesu, kuva umumenya, kuva umwakira, kuva gushika ubatijwe n'igihe wambaye ubushobozi bwa Mpemu Yera. Vuga amen. Amen. Tutaza guhezagirwa kandi ndaza kubijera mu mwanya wampaye. Haleluya. Icyo nzi nuko Yesu aracari ku ngoma. Gira uri ruhande yawe ngo ndaba neza. Ndaba neza murabe ntutine. Murabe ni mwene wanyu murabe ndaba neza. Mugire kakajambo kumuna kubabwira batukumbona. Ati kumbona. Ati sikuzombona ejo.
Kuri iyo mpamvu rero tanga ururondera ubushuti nanje. Ugasubiremo ati ukumbona ati sikuzombona ejo. Kuri iyo mpamvu rero rondera ubushuti nanje kuko Yesu muri je warakomeye. Haleluya! Abazimana yabo, haleluya! Ejo twongeye kwa kandi kavuga ngo turabe nk'inkukuma. Iruhande ya buri nkoko ni inkukuma. Vision ya ni inkoko cyane y'inkukuma. Haleluya, ni vision y'inkukuma. Haleluya. Abatazi inkukuma niyo bita igo mu Cyongereza cyangwa egre mu Gifaransa. Ariko iyo ngiye kuraba ingene ibayeho ubuzima butandukanye n'inkoko. Inkoko itora ahibona ahishikira, ariko inkukuma mu kugira inobe na hejuru cyane. Imana ashaka abantu bafise amaso yiyerekwa aryoha imbere. My brother visi yerekwa riri kure cyane. Haleluya. Uza kubaza iwacu arangafise visi. Haleluya. Karagaciye mu Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana iyo ugiye kuraba abakozi b'Imana uhere mu itanguro gushika mu iherezo, usanga abakozi b'Imana bakoze mu kwizera bagakora n'uko Imana ibabwiye. Wige kumva icyo Imana irakubwira, wige kumva ijambo ry'Imana urifate, wige kumva umukozi w'Imana ihagaze hano ku gatuti. Ngiye kuba ya definition yo gukorera Imana cyangwa kuba uri hano. Bibiri kubiriza iyo uvutse, hari George yavutse na mama na data, ariko iyo mpagaze ku gatuti mba navutswe na mpemu yera. Ijambo ryose risohoka mu kanwa kanje riba risunitswe n'umwuka w'Imana, kandi naze nuryakira nubona rira kugukoraho rirakubera uko. Hari uwaje ambwira Pasteur ngo nyaturako, urumva icyo kintu kwizera nyaturako, yizeye umukozi w'Imana ko Imana imukoresha, nawe aramwaturaho kandi biraba. Birakora ntibikora. Saka abamva Imana birakora ntibikora. Nimugize amatwi uyu munsi gusa, ngenda gusabye umunsi birakora ntibikora. Nawe utuzi uko kwizera. Ati vuga ijambo gusa rimwe. Vuga ijambo rimwe gusa. Hari igihe tugira ikibazo barambwira ngo dusengera, ugacitangura gutegura ibitabo, ugategura ameza, ugategura intebe, uri guta umwanya. Niba nabwiye sengera korako, hani musenge bikore. Haleluya. Haleluya. Barababa dusengera rinda gutegura ibintu byinshi cyane. Oya, Imana ijira mu mutima. Tegura umutima. Imana ma ijambo ryiza, nariko ndategura ijambo ry'Imana dusangira. Nangije ijambo ryose numva n'ijya ariko numva ubwo sana numva vuga ngo mu mwanya wa nyuma nzanova ijambo riramanutse. Ndavuga haleluya, Mana urakoze. Ndasubiremo ngo Mana urakoze. Haleluya. Ati Mana urakoze. Ndashaka tuze gusoma kubera ndazi ngo hari ikintu Imana iriko irategura. Nico gituma ubonye n'abantu baraye babatijwe n'abandi bari mu nzira, kuko Imana ishaka gutunganya imitima y'umuntu wese kugira niyagushikana muri ca kibanza cyo kuyikorera uyikorere udafise agasenga. Haleluya. Haleluya. Kandi mumaze mu nyigisho y'imisi 30 muri kumwe n'abakozi b'Imana bariko barabagaburira, kandi indya ziraryoshe z'Imana. Imana ishimwe cyane. Hariyo za karande zigiye gucika kubw'amasengesho cyangwa kubwo guterana n'abana b'Imana mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Jewe rero numva mu mutima wanje nemezwa ko hari ikintu Imana igiye kugushikana, hari ahandi hantu Imana igiye kugushikana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nabonye mwene data ngaha ndamwibuka kera kweri, namusanze ahantu hamwe ari mu mubabaro, nanje ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Imana yampaye message. Byarakoze nkabishubahiro. My God, ndabivuge simbivuge, reka ndabivuge. Haleluya.
ariko reka nabivuge n'ishimwe ry'Imana. Haleluya. Namusanze ari mu bohero, nawe uravuga ubutumwa mu bohero, hanyuma namwatura ndavuga ngo vuba cyane ugiye gusohoka. None sinanizi ko ari ngaho. Imana ishimwe cyane. Kandi namubwira ngo gumane Kristo waronse hano. Hari igihe duca mu kibazo kugira gutegure. Haleluya. Yaragiye asanga arabo baramufunga, abari mu bohero arandikira ikete. Yandikete yasanze uwitwa Onesime mu bohero, yamaze yandika ikete atanga témoignage ya Onesime, aravuga ngo ni mumwakire Onesime kuko igihe yagera mu bohero yari uwundi muntu, ariko amaze gusohoka amwakiriza ubutumwa bwiza, amaze aramusengera aramurekura, amutangiraho icyo bita témoignage, aravuga ngo ni mumwakire mu nzu y'Imana. Iyo ushitse ahantu hari izore cyangwa ubugaranye, menya ngo hari ikintu Imana iri kiragushakako. Nibumbira Imana muzovaho wambaye ubushobozi, kandi ntuzosigara uko warora. Imana ishimwe cyane. Kandi nibuka uwo munsi niho Imana yampaye message. Ima message naronse muri 1993. Igihe umukozi ndarutse yari karambwira mama ngo uyu mwana wawe ntazopfa. Ndamubonye ahagaze imbere y'ibihumbi 2 birenga, ariko ababwiriza ubutumwa bwiza bihana. Iyo message yaje naho yere mu mpimba, ndiko ndavuga ijwi ry'Imana riraza, mbona umukozi w'Imana araserutse kurya nyene. Ico gihe yari muri 2016 nabyibuka. Uko nyene niko byaje. Nitangirabwira mama ati ya message David ndarotse yambwira yaje magazanya ku gatuti. Bene data ndakubwira ngo iyo ukorera Imana mu bushobozi, iyo ukorera Imana n'umutima wawe, iyo urondera Imana n'umutima wawe, uyu munsi uko bakubona siko bazokubona ejo. Kumbura bashobora kuba guhita amazina uyu munsi, ariko uko bazokubona ejo siko bizoguma. Kubera iki? Uri kurondera Imana yawe n'umutima wawe, atari kubera unezereza abandi, ariko unezereza umuremyi wawe. Uwakuremye arakuzi. Niyo mpamvu udakwiye kwivuga, niyo mpamvu udakwiye kwicira inzira, ariko ureka Imana igucira inzira. Reka nakubwira akantu, iyo umwana w'umuntu aguteruye ngaha akakugumiza ngaha, n'umwana w'umuntu umunsi umwe azoroha kurekura ugwe. Reka Imana yawe niyaguterura ikagushira hejuru, nta muntu azogushira hasi. Niyo mpamvu dukwiye kuyireka barituduza, kubera niyakuduza muzomushita ikugomba, kandi izoguha amavuta ajanye n'icyo gihe urimo, kandi izohora ikurungikira message zijanye n'iyo uri kuraja. Ababatije uyu ejo nta kirusho, mugende mwinjire mu ijambo, mwinjire mu masengesho, muje ku karago, mutakambira Imana yanyu, nitangira umutoni, kandi mwitangira mu mbisho. Matari nabivuga ngo musabire mu mbisho kuko je mureme ngo ntihera mu mbisho. Mwisiga amavuta ku maso kugira ngo mureke kumera nk'abiki gihe. Nisonzeshe nambara ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Naca abakunda cyane abarepatasi murahari, murahari, abarepatasi murahari. Pasteur yavuze akantu keza ngo ukwihana kuracyakorwa haheze imyaka 2000, kandi kuracyafise 6. Ako nagatwaye siteye kwihana izokwamaho. Imana nishobora kuvugisha umuntu atiteguye, trust me, ishaka kuguhimbura izokubwira, ariko igomba kuguha amabanga cyangwa yo kubikorera. Utegereza gutegura umutima wawe kugira ironke ikikubwira n'ikigiye gukora. Kiretse niwabika inani ico gihe cyo guhimbura. Sasa ntidukeneye imburi, dukeneye message itubwira iyo turiko turaje. Kuko iyo uri mu imburi nuko aba yamaze kubiga ikinani. Sibyo baye? Iyo umwana gukoroze n'umubwira w'amana ugasubire, sibyo baye? N'Imana yacu ntidushaka ko tumera gutyo. Turashaka tuvugishe. Imana yabwicyubahiro. Ndashaka umusomyi wa Bibiliya mwiza cyane asomere
Filipo Filipo rimwe kuva ku murongo wa 21. Turasoma mu izina rya Yesu. Amena. Filipi rimwe 21. Kubaho canke gupfa Pawulo avyita kimwe. Kuko kubwanje kubaho ari Kristo. Yes. Kandi gupfa ari nyungu. Amena. Ariko nambari kubaho mu gasubiremo ko nyina guhejeje. Kuko kubwanje kubaho ari Kristo. Kuko kubwanje kubaho ari nde? Ari Kristo. Kandi gupfa ari nyungu. Kandi gupfa ari nyungu. Ndashaka kudiza amatwi yawe uyu munsi. Ndaza kwigisha gatoya hanyuma turasenga. Ariko nambari kubaho mubiri. Ariko nambari kubaho mu mubiri. Ico kizonyabira imbuto z'igikorwa. Urumva imbuto z'ibikorwa nico kizomwamira kubaho mu mubiri. Kandi sinzi ico mitamo. Ngo kandi sinzi mu ari confused. Ntazi ico yohitamo. Ariko arazi ngo kubaho ni byiza. Gupfa ni byiza. Kubera iki? Ari muri Kristo Yesu. N'abaraja mu ijuru. N'abarabwiriza ubutumwa. N'abarashimisha Imana yiwe. Kubera umuremyi iyo akurema nico bita purpose. Intumbero. Iyo ndameze intumbero na mambo Kristo. Uri murakora ibijyanye n'itandukana n'Imana yakuremeye. Kandi iyo uremye hari imbuto igushiramo. Izo mbuto 9 arizo Mana 9 zizobyuka. Kubera iki? Watanga kumenya umuremyi wawe. Watanga kumenya agaciro kubaho muri iyi si. Paulo yarabimenye. Ari mu bantu barwanisha ubwoko bw'Imana. Ariko yabugwanya ataramenya ukuri. Ugiye kubiraba neza yagwanye intumwa z'Imana atari kubera abantu. Ariko ari kubera ibyanditswe byari yari atakaye. Igihe Yesu yahura na Paulo i Damasiko yaramubwiye ngo umpamirike. Paulo we umpamirike. Nawe yabikora atabizi. Ariko Yesu arabiyereka Kumusi. Abantu muco mwinshi maze umena amaso. Sishaka gutangura gukorera Imana wamenetse amaso. Ariko gukorera Imana umeze neza cyane. Haleluya. Ariko kubera Paulo amaze kubyumva aramenya ngo yari yarahubye. Hari igihe igutakaza kumenya ukuri. Ariko Bibiliya nibuka muri 2004 hari umukozi w'Imana yaje ava muri Kenya, muri Kongo. Yavuze igiswahili sinzi ko kiri muri iki gihugu. Yari yaramenetse amaso. Ariko yaradusomera Bibiliya. Yaradusomera Bibiliya akatubwira ngo iyo bigishije bakavuga ngo Matayo ngo yabwira umwana w'amusomera nawe akabiboroka. Aratubaza ijambo aravuga Imana yaguhaye amaso yo gusoma. Ariko jewe ntabwo nizi. Ngo none niyakubaza ngo kuko utasomye Bibiliya umenye iby'ukuri uzotwishura. Ndamuhimiriza usome Bibiliya winjire mu ijambo. Niyo wamaze kubatizwa winjire mu ijambo umenye icyo Bibiliya ivuga. Umenye Bibiliya birakubwira muri barandika ibigaza kuba ngo bazokira. Hanyuma ipata ubwizere udakoresheje ubwenge ukoresheje Mwuka Yera urabe ko bidakora. Paulo amaze kubimenya niyo mpamvu yatahuye ngo kera yaratakaye. Atabura kubabwira rero kubaho ni nyungu nabo byose ni kimwe. Muramaze kubona umuntu atafite Kristo ari karata. Aramaze kubona umuntu ari karata. Araze Kristo hari itandukaniro. Je nakore mu bitaro ndabizi. Hari itandukaniro rikomeye. Umena rekana guhana na batayo yose. Atera ingumi kana ndabizinga ubushobozi ari mu gitanda. Ukabona urabona arasanza. Ariko Bibiliya iravuga neza ngo Dawidi akora iby'Imana ishaka. Warangije arasinzi. Bakunda abantu b'Imana. Ngo Dawidi akora iby'Imana ishaka. Warangije agira iki warasinzi. Paulo amaze gutahura. Ndashaka uyu munsi uze kuva hano watahuye icyo Imana igushakaho muri ubu buzima bwawe.
isi kiragenda abakire bamwe bahagurutse kugira bice isi yose bagabanya abantu ku isi ariko wowe ubise umubasha ku rurimi rwawe hari icyo wokora iyo byese iyo wirukana idayimoni ikanka icyambere ashobora kwitezamo confusion cyangwa ugakata connection hanyuma igaciba wiki nariko ndirukana abadayimoni hirya y'ejo isanga yarimo legende bayita legende yari igitero gikomeye uwo muntu ngo yirukanye abakozi b'Imana benshi yasamuye amacerero menshi ndasenga nkabona agasuzuguro kiwe Imana irambwira ngo kata connection ndavuga ndacagagura connection yose arangije amena nk'ikirova nyine amera gutya reka mubwirishe ukuri Imana irashaka ngo iguhe strategy ingene uyikorera mu buryo bwiza haleluya ariko ubwo buryo bwiza uzobimenya biciye muki mu ijambo ryawe ngo muzomenya ukuri ngo ukuri kubagira iki kubaho kwidegembya kandi ukuri niryo jambo ngo kandi ijambo ni Kristo oh haleluya iyo mumize niwe jambo ariko arashaka ngo ugirishiremo ejo ntibazokubesha hari amavideo menshi tubona abakozi Imana babesha abandi ukabona umuntu yoza abantu akijira mu base akijira mu mazi agacasohoka ngo ni muyani ariko ishaka kubwira ko umuntu wewe waburire pataso mukora ibyo atamuha ijambo wowe uri kurabikora ukatawihana kubera iyo wuzuye ijambo umenya ingero uzobogwa namwe mu yera ariko badashobora kukubesha nubwo utabura abatizo muri mwe mu yera ubise ijambo uzomenya ngo iki nicyo igisico ntuzobeshwa iyi Biblia irimo kila kitu Imana habwa icyubahiro bananya gato uyu munsi ndashaka twige gato ndazazaniwe muri ibyo bibiri numva ari muri confusion kuko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo ndumva hari abantu bari muri confusion bivemo simbivemo mbibandanye n'ibyo birakora ntibikora ariko uyu munsi utahomenye ngo birakora mu izina rya Yesu kuko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo kuko aricyo kirushije cyane kwitahira kwa data yamara kuguma mu mubiri nicyo cyorushiriza kubagirira ikimazi ngo yamara kuguma mu mubiri ubiriza yaratahuye ibanga ayababonira ataha kwa data abamarayika bazosanganira izamba zizovuga nanze nzoba nashe kwa papa Yesu azomubera iyo bibise umumazi bwinshi ngo ariko hari ngo birambise umumazi kurusha kubwani no kubwa Kristo kubwa wowe kubwa abantu bamwumvira kubwa abantu yari karigisha urugendo nabo baronke gushika muri iryo juru haleluya impamvu Imana yagutoranije impamvu Imana yaguhaye kumenya Kristo ni kugira ngo uzubwire abandi bataramumenya yo birababaje kugenda mu ijuru usiga umuryango wawe wose birababaje kugenda mu ijuru usiga igihugu cyawe birababaje kugenda mu ijuru usiga abamwikanye abamwakuranye birababaje arabana yavuye kandi ko nizigiye ibyo ndazi neza yuko nzogumaho ndazi neza urumva confiance ya wa muntu Imana irashaka gukora n'abafise confidence iyo bize confidence ni ushobora gusenga n'umugwayi kuko hari indwara uraba gutyo ukavuga iyo nongerageza ariko iyo bize trust iyo bize ukwizera iyo bize confiance y'Imana yaguhamagaye uravuga ati sije mpora Imana ikora ibi biganza icyo bigenewe ni gukoraho ukagenda ngo pa Imana nayo ikavuga ngo pa bigende kubera iki ubu ufise ihishurirwa ni mundabe neza urabona ku kuboko iyo ugiye gusengera umugwayi wowe ukuboko kwawe kuragenda ariko hari utabona hari ukundi kuboko utabona munsi y'uku kwawe ariko kwa Kristo Yesu ariyo yavuze ngo nimuba murishe amajambo yaje akaba muri mwe bamusabisha mushaka cyose yo ijambo ritangura gukora kubera wamwise
kwakira igitanda. Uyu munsi cyakugenda ugerageza. Nimba ni mubabaye, nimba ugenda ugerageza wizeye uvuga ati mu izina rya Yesu napeleka mkono wako Yesu. Touch. Kora. Hari level. Hari marevo. Abantu turaba confuse ko ndashaka kwiga. Nibuze ube kubirenge wigishwe umenye ama nawe uzogende wigisha. Reka mubwire ikintu. Ndashaka kugatwara nuko twawumvise byose. Utangire kwitambuliro rya Bibiliya. Ukageza ku Yesu. Revelation. Nahantu bigisha ibitangaza. Bavuga ibitangaza ariko ntibigisha ibitangaza. Ariko igitangaza kiba muri wowe ijambo wumvise. Ryajambo ukarikura mu gitabo ukarishira mu mutima. Uragira gushira mu mutima rikaca risohoka rigakora. Nashaka mu izina rya Yesu wamubwire wo gukurisha muri Bibiliya bibe mu buzima bwa mu izina rya Yesu. Nashaka gukurisha muri Bibiliya utambuke ko mu izina rya Yesu. Ogiye gusanga Mariya na Elisha bagiye gutandukana. Habaye igitangaza cyabaye. Eliya yakoreshwa n'Imana ariko Elisha yakoreshwa n'Imana. Ariyo akomeza kuraba umukozi w'Imana. Biga ku mavuta y'Imana. Akorera umukozi w'Imana. Yaba mukorera no kwizera. Yaba ari honest. Yaba ameze gutyo. Kugira iki? Yarondera amavuta ariko umukozi w'Imana. No hari igihe naharabuye ibirato by'abakozi b'Imana ku musozi. Babyuka bampezagira batazwa bihanaguye. Narondera amavuta. Haleluya. Amavuta arashakwa. Kandi amavuta arazimvye. Kandi amavuta iyo utayubashe kuyarinde aragenda. Ariko ngo Elisha aravuga ngo simurekura nituzinkubisa. Aravuga ngo sigara hano Damasiko. Aravuga ngo sigara hano. Aravuga ngo nakuraba. Aravuga ko wananiye none ngiriki. Aravuga numbona ngenda. Amavuta arakuzako. Mutongera ngo isimigo. N'abaguma mureretse. Amaze kubona ubushobozi. Bibiliya irambwira neza ni mubiriza. Iyo ugiye gusoma usanga igihe Eliya yaguzwa yarekuye icyo bita ikoti ryiwe. Ikoti ry'umugabo w'Imana ararifata. Yibuka amavuta yari kuri Eliya. Aragenda amashize kuri kakuzi nawe. Aravuga yewe Mana ya Eliya. Yewe Mana ya Eliya. Kuko atabaga Imana yiwe. Yubasha amavuta. Tubasha amavuta umumva byinshi. Araba Mana ya Eliya urihe. Arangije kuri ikoti nibo n'abana n'ababatijwe. Ibiganza by'ababatije ni mubizi. Ariko nimwabyizera muzobona ubushobozi bw'Imana. Akuri ikoti. Arangije arikubita kuri y'amazi. Igitangaza kiraba. Bibiliya ngo bamwe biga iby'ubuvugishwa ngo bari hakurya ngo bamaze kubibona. Baravuga ngo Imana yari kuri Eliya. Iri kuri Elisha. Ninde yababwirije? Abababwira. Bazobona. Ugabwira mwiza ngo bazobibona. Natamva ngo ntiwicire inzira, reka igucire inzira. Ntukeneye gutumira inama kugira ubwire ngo jya n'umukozi w'Imana oya. Bazomenya uri umukozi w'Imana. Ntukeneye kwisigura oya. Bazomenya uri umukozi w'Imana. Niwubaha amavuta ukorera mu ijambo urangara Imana mukore kotaya zikotaya. Sinzi umuntu ndiko ndavugana nawe hano. Ariko mbona ahandi hari Imana ijana gutwa. Iri gusiri kuronga. Hari ahandi hantu ugiye kugera. Iri gusiri kuronga. Hari ahandi hantu ugiye kugutwara. Niwemera Imana ukayemerera. Hari urundi rugero ugiye kwishira. Hari plenitude yawe. Aho utangura kubona danger avant le danger. Ugiye kugera kuba mpamwe Imana w'abantu ntugende siga. Ukubinde baryo kwishiramo na bonzi. Sincere. Kumbu ariko munima iyo bari muri cyo gice aravuga ngo Elisha maze gutambuka igitangaza cya mbere akoze niki
ngo yazanye ubugingo ngo yashize aramubwira ngo amazi kigisagara abakiriya amavuta uzana ubugingo uzana ubugingo kubagwe bagakira uzana ubugingo kubatabye bakagaruka uzana ubugingo kubatabyara bakabyara ariko niyo mpamvu y'amavuta ngo dusama abasuzuguritse bari dukiza benshi uzana ubugingo wicakabiri yatanze urupfu bisigura ngo Imana ibigutishije ubumana bwayo ibigutishije kubera tuwara presenta uri ambasaderi w'Imana reka mubwire bazocanga nyigingo kuko batumva badabizwa bita language imvugo y'ijuru bazocanga nyigingo ntibabimenye kubera iki nibazi imvugo y'ijuru uko ivuga Yesu yari mu ntumwa atanga ntibarata uri carito aramuraba arababonye wamwe muzotubwira ambasaderi ariko aramurabye basanga na bise n'inzu niyo arabihishurirwa arabahindukira babo inyoni zifisiki ibyari indege zifisiki imyoho bari ku mwana w'umuntu urabise n'arambika umusaya rubari yabanye n'abantu bataramumenya yabanye n'abantu bataramenya icyo ari cyo akagenda nani n'uwo bataramumenya basanga wirukana abademoni bakabahagarika akavuga ni mubireka bo nabiwacu nabo mu ruhande rwacu ushobora kuba uri muri Kristo ariko utarakura ariko ndagusengera umunsi ukure mu izina rya Yesu ntushobora guhindura amahanga utarakura ntushobora guhindura igihugu utarakura kura mu mwuka Imana igiye kugutwara ahantu iri jambo Imana ribaye mu gitondo sinarizima yamaze kubabwira mukure kuko ibabitiye umugambi igiye kubakoresha ukomeye ibabitiye umugambi ukomeye igiye kubakoresha ariko irashaka kubakuza Elisha baramutwenga ubwo nyerere kuri ndubu siza bw'abagana bisigura ngo bise ububasha bw'ubuzima n'urupfu n'uwakirisha uwasizwe mubabwira ikintu cyoca kibatera ubwoba bari cyambaye ko reka ndabireke haleluya ntugakinisha amavuta hari igihe ugenda satani akaguteza ariko ukamubasabira imbabazi z'impamvu kubera uzi niba waturikira niba bari kubagwanya baba bari kubagwanya umurimo w'Imana ariko Elisha yarabise uburakari bw'Imana ntiwamukiniraho ahejeje kuzana ubuzima ku mazi ariko urupfu kuri babana birubwira nicyo gitangaza cya kabiri cyamushyikiye musoma Bibiliya mwinjire mu ijambo mwumve ijambo narababwiye ariko niwinjire usome ijambo uryinjiye uyibage uryopere ribe nko gukunda broshete cyangwa mutopo uryinjire uvuga zishaka kujya amaraso mu ijambo urikunda kujya ukunda inyama urikunda kujya ukunda umutima urikunda kujya ukunda amata icyo ukunda cyose urikunda kurenza ikwigisha ikwambike yaba muzomenya ukuri nini ndumva harabana Imana igiye kugenderera mushake mu nterera haleluya abantu hari urundi rugero rugiye gushika mu izina rya Yesu kuko Imana bakurike ntabwo ari dagoni ni Imana yishura ni Imana ivuga kuko ubwami bwayo atari ubw'amajambo ariko ari ubw'ubushobozi wabwiriwe neza kuba mu icacu muri eglise y'umukozi w'Imana atahura ibanga ry'ubushobozi niyo mpamvu muri ko mubona intahe ziri ngaha kubera iki azibanga biragatsindwa gupfira muri cacu hari umukozi w'Imana w'amavuta we ntugira amavuta nabonye gato umukozi w'Imana ndarugusa akanya gato namubonye narabuze ndakuvomamo nari umwana nigisha ndi mugande bagomba ati umugo bakuranye waramutembereza ariko mudahamagara mama wawe ndamubwire ngo nabonye ndaruhutse yaratashe ariko narabwiriza wakabona ndaruhutse hari amavuta akurikira bene data reka mubwire bwira uri ruhande rwawe ati uyu ni umwaka wanje
Nubyatura twino mwaka wanje. Ngiye gukayangana. Ibyasubiza inyuma n'ibikimbona. Ngiye kuguruka. Ngiye kwinjira muri plenitude yanje. Ahiyaguye hanze. Satani atazombona. Ayimari tazombona. Bivuge tuko biraba n'idukuri. Birakora. Ni watu. Hey. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo birakora. Naza mwije muri beti bende. Hallelujah. Kuganda nahijiye. Ushaka kubaka kagoza refate koti ya sita kusiye. Niko nahijiye ndabona. Nahijiye. Nishi hali hapo. Kani nakumbia hali magaza. Hali hanu nishi ushaka kubaka koti. Unusauge nduroke nusora. Hali hanu. Hali hanu nishi. Ngo basonze. Ngo babasana. Nibazo mwa mutere kuloya. Basonze. Babasana. Wasikamsigura. Baso ba confused. Wakumise. Baso basana nibazo mutere kwa. Kuba uso ugeze siho baso babake. Hallelujah. Hallelujah. Muri biro 2006 nagiye kunzu y'umuntu. Sangwa mugambisi bibazo bariko baramugonya mukubite hasi. Kukazikiwe kandi n'umunyabwenge. Yize mu mahanga za. Arambira ngo twugura igicano mu nzu yaje. Kandi Imana yarabakoresheje. Mwakoresheje mu byagwanje bose. Sengera mukozi w'Imana. Naje ndambika biganza na senga. Imana yambya ngo bakugize deje. Hallelujah. Mukozi gukurikirana uriri ndege ngina muri Amerika. Mu mwaka umwe ndagaruka. Kize gange na kumurondera muri office na musizemo. Arike duhanura ibintu tukibagirwa icyo twavuze. Yo nakotora sanga umugabo yicaye mu ntebe. Aramira ushakane mu bwizina. Asaguka niko. Moyo niteze waje. Nibona kweli turinjira senase ko bwizina. Hallelujah. Aramara kujana mu muryango wiwe. Ngo ni weteje wacu. Nibuka icyo Imana yavuze naramira muri Amerika. Pasteur aba muri Amerika. Yasoze na protocol yo mazuda y'umwana yamanutse. Na protocol isoba ku buzima bwawe. Yo aho wice barukurura. Secretary yagiye kumagarika. Nabo bayasoze. Mureke abatuko twaturinjiye. Kubera iki secretary yarazi impamvu. Yewe baba hari pesa ngira abantu batabisi. Hallelujah. Ari kababisi. Abazimana yabo. Abazimana yabo aribukije mu Imana yavuze icyo muri kagasore kakaninyene sini yose nari bwanarongogwe na bwanarongogwe kuko byuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Wowe wigumire mu Mana gusa. Wijohere mu ijambo ry'Imana gusa. Rigusosere nk'ubuki. Hallelujah. 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 Ukamateka katungiye kukubwira. Somera ijambo. Ndumva ngiye kwinjira sasa aho narishaka. Kora kuri mugenzi wawe ati turinjiye. Agakara kaperative. Hallelujah. Abikorera bambere igice cya kane. Abikorera bambere igice cya kane umurongo w'indwi. Ugiye kumvira ijambo. Hari ibintu bitatu ngiye kukubwira. Turasoma mu izina rya Yesu. Uko ababwiriza bakwiye kuba abizigirwa. Ninde aguteye kwitandukanya n'abandi? Niyagira ikigutera kwitandukanya n'abandi. Murombo cya mbere ugumane n'abandi mu gakiza k'Imana ni uzokura. Amen. Kuko ni witandukanya shetani bisomorera kukugira ikigugukupikupe. Ariko nuguma mu ngoro y'Imana ugagumana n'abera Imana muzotsinda urugamba. Amen. Bandana. Kandi icyo ufise utahawe ni giki? Ni giki utahawe? Ni giki? N'ububasha warabuhawe uvuga.
nabwiye ndabigisha gato ariko niko nishamijambo warahawe ububasha hari imana 9 umuntu wese avuka izo mana 9 zizokura kubera ugaburira uzigaburira ijambo uzigaburira amasengesho uzigaburira kwiyiza uzigaburira kwisonzesha uzigaburira kuja ku karago uzigaburira imbabazi uzigaburira guharira ntushobora kwakira amavuta ufise inzigo mubagiye muri bwa burakari kandi umugore wanjye ari ngaho. Haleluya. Ntushobora kwakira amavuta uri gupangira undi kwica. Hari abasaba agahanga ka Yohana ariko gira umwete mu gushaka Imana urekura umutima wawe bakubabaze wikwengere kuko isi iri kurasha. Nibyo tandukaniro cyonyine ariko amavuta yararekuwe kuri bose. Ariko itandukaniro ni gutu yakira. Imana irabajije ni gigutahawe sijewe rundabe ibi birigira kwa ni gigutahawe irigira kubaza ni gigutahawe amavuta warayahawe ariko nushaka kuyabakarira intsinzi warayihawe ariko nushaka kuyakira warasenze Imana irishura ariko isahani yawe ntiyogeje kandi Imana nigabura ku sahani yamuye. Haleluya. Bandaniriza aho niko ninjira kandi ndakubwira n'ibindi bitatu ibi nibyo ukwiye kumva Imana yakuhaye hayi mace ndakubwira ikindi rero ukwiye gukora twinjira muri ya mavuta avuga ngo ya mavuta kuko hari impano zijye kuguruka mu izina Yesu. Ndazi hari impano muri itorere zijye kuguruka. Pasteur ugiye gutangara wumve bagiye kugushingira inaye nyinshi cyane. Hari impano zigiye kuguruka hano hantu ubwizera umusara bibona na tomorrow uyu munsi nyene apanesho uyu munsi ndavuze ngo uyu munsi simvuze ndavuze ngo uyu munsi nabisore mu ngumi muri he tuzi bikaza muri he yo pa muri he muri he petera babo pasi kuma takusarawia kijana bako nyagira ugusuzugura ubusore bwawe chimama Biblia inakwambia umepatiwa vyote, umepatiwa vyote. Wahawe vyose banganya hano. Ariko namba baragihawe niki gituma wirata mutagihawe. Wumvise? Mumaze guhaga. Iyo haze mumaze gutuka. Uri agirwa Orubise cyabuze. Mwirata ntihagire atamenyera amavuta atangwa n'Imana nimuzokwirata ntimuzokwibagirwa ntuzokwirata kandi ntuzokwibagirwa. Haleluya 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 sibuka onye rusomere muri Acte mu byakozwe n'intumwa 22 aho rero tugiye kwinjira tujya gusoma icyanditswe cya nyuma n'abasenge namaze kuba ko Imana yabibaha namaze kuba ngo ntimuzokwirate namaze kuba ngo ni igiki giguteye kubaza kandi waragihawe 22 umurongo wa 16 gushimira Imana. Paulo yiregurira imbere y'abantu 16 none ikigutevya ni iki ushake wandike ari mu visa ho kwandika kuko ibi bigiye kugufasha n'ibintu bitatu si byinshi ariko ni wabigendera mu bigiye kugufasha. none ikigutevya ni iki umviriza arasuye kubaza va hasi umviriza rero ubatizwe yo araba ni igiki gigutevya question ni igiki iyo murakwandira ni igiki abashaka kumenya inyishu arakubaza ni igiki cyo gutevya ababatijwe zo ngiye kubakoraho hano tubandanye nawe murimo nababwiye ngo dutangurira kwitangurira umenya Yesu wakira Yesu ubatizwa
tugiye kwinjira rero wakira amavuta. Vuga ngo amavuta. Tugezaho ngo ubatizwa. Kugira ukwize kugororoka. Hanyuma tutangura kooperatinga muri territoire ya Yesu wacu. Ututangura kwinjira mubiriza. Uri reserve. Hari amatero udashobora kwemererwa kwinjira. Uri muri deuxième division naje muri première division. Iyo uri muri première division muri football cyangwa muri groupe B ntushobora muri groupe A kuko ni abakuze. Turabyumvikana. Iyo utarabatizwa hariyo groupe mukirimo. Ariko umaze kubatizwa umaze kwija muri groupe B ariko nturashira muri groupe A ariyo ugiye kwakira amavuta y'Imana utabura operating muri ya territoire y'Imana. Aizo kuganiriza, aizo kugenderera, aizo guhanurira, aizo kuburira, aizo gutuma, aizo Vahasi ubatizwe. Vahasi ubatizwe. Wiyuhagira ibyaha byawe. Wiyuhagira ibyaha byawe. Wambaze izina ryiwe. Genda bukebuke. Genda bukebuke. Vahasi ubatizwe. Urumva icyambere haguruka. Mucongereza amaboko stand up. Mugani bajabo n'ubura bwa stand up n'itegeko. Haguruka. N'itegeko biva muri cyane. Haguruka mugakiza kawe. Haguruka mu masengesho yawe. Haguruka muri gasoro wabujama. Haguruka mu masengesho. Haguruka mu kwiriza. Haguruka gushaka Imana. Haguruka kwiyamura ivyo bintu. Haguruka kwambara ubasha. Haguruka kwambara kwizera. Haguruka kwambara imbabazi. Haguruka wambara byose. Haguruka. Iyo umusore agiye ku rugamba ari amakinga shoko yambaye byose. Kandi abisena n'inkoho iri ibikoresho byose bikwiriye. Pawulo aravuga haguruka. Arangije kwandika. Icyo ni cyambere haguruka. Ubatizwe. Ubatizwe. Wiyuhagira ibyaha byawe. Wiyuhagira ibyaha byawe. Wambaze izina ryiwe. Ndashakuri makari boshikotaya kogisi byandisho byinshi. Matayo 10:32 haraura giki kukiru cyo kwavuga. Ni musomero nyaruka. Matayo 10:32 yabunda mufasha. Uyatubananye. Ubwirishi kuri. Imana ikubwira haguruka. Ibi yaguteguriye ibyo ugenda gutwaye. Matayo 10:32. 32. Umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu. Naje nzomwaturira imbere ya data wo mu ijuru. Umubwire iyo kubwiye uhaguruke ishaka ngo uyimenye kwanza udasigaye uyitinya. Uziko ari abantu biyo bashitse ahantu Bibiliya bashira mu masakoshi. Nturahaguruka. Gira ngo yeze nturahaguruka. Ari wajya kukubwira ngo uko guhaguruka kwawe niwo muzotera Yesu kuri ya ntebe ava mu yuno wanje mureke. Shetani kazabagaze kuja kakuzibira we kakwibutsa ibyo wakoze Yesu ava mu maraso yaje yaramwejeje yuno wanje. Nibakumvise neza ikirego kizoba kiri hajya ariko Yesu azabura mu yarahagurutse. Uyiyaguye yicaye yarahagurutse yaranyamamaje yaramvugiye yamatembeye abagwaye yarakoze bimwe byose namusaba uyu wanje niyinjira. Gukonye niko nanze zo kwatura imbere ya data. Hallelujah. Amen. Ngo ugire igikani weswe. Wiyuhagira ibyaha byawe. Muyandi batambo weswe. Rebandaze bombi cyo bikondavu. Nimo gusaba mwibere weswe. Arapa ngo kweza ngo byaraheze mu Yesu arikoze rimwe. Sinabishigiki. Ni weswe. Ni weswe. Uili Paulo alivuga Yesu yarari. Arawe abani Yesu. Kugiri winjira muri hahandi tujya kwinjira kwakira amavuta. Akira amavuta. Anarejo narababwiye ngo iyo wakire Yesu hindukira, iyo utarahindukira ntugira iki? Umaze kwezwa ugiye kwinjira hahandi tujya kwinjira muri groupe A. Samu wigishije uyu munsi. Wambaze izina ryiwe. Aho rero tugiye kwinjira. Icyo ni kimwe n'urasoma. Yego. Mu Cyongereza mu majambo meza haravuga ngo uhamagara iryo zina. Tugiye kwinjira mu mavuta rero. Uhamagara iki?
ikibazo kije uhamagara iki? Indwara ije uhamagara iki? Wabuteye abadayimoni uhamagara iki? Umuryango wasanzaye uhamagara iki? Abana babagwaye uhamagara iki? Umuryango wagutaye uhamagara iki? Wagutaye uhamagara iki? Izina ryane, izina ryane rya Paulo, ryane rya Yohana, nabo bahamagaye iryo zina. Haleluya. 2004 nari masengesho baraduhamagara yari gahamubwiza kuri dezero. Hari abahungu batanu bakomeye cyane by'ibigatari yari abayisilamu barabaroga batamura kurwana. Agatama kambere kaje kwinjira kaza kubasengera kari kamota inzoga bagatere bagacisha mu idirisha batamura gutora imbabura batera n'imbabura. Nanjye nari naraye muri veye sizi ariko abana nigisha gusenga tubagenda mu misozi dusengera abantu barampamagara telefone sinayifata. Ubagara babo nuko turi babireka tugende tugerageze ubwana bubiri mu bantu bangahe batanu. Twibera mu masengesho gusa dusenga Imana bazana abagwayi bataha ariko hongere twari dushaka amavuta niko ndaganira n'umuntu ariko aribwira ngo amavuta ari he? Amavuta ari muri wewe ariko urakeneye ikigere kuyastatinga, urakeneye ikigere kuyatsa bazera kugira ubutumwa kugira yatswe ikiri muri gitabura gisemuke kugana buhinjiye bya bigabo byagiye kubakubita gutya byagezemwe he chamera ngo amen. Ubushobozi buba mu bushobozi, buba mu bushobozi, ubushobozi uyu munsi buragukora mu izina rya Yesu. Namaze kubyumva buragukoraho mu izina rya Yesu. Namaze kubyumva biragukoraho mu izina rya Yesu. Hari ahandi hantu ugiye kwinjira, hari indi plenitude yawe ugiye kwinjira, aho ugiye gutahura amabanga wawe uyabaza ariko Imana igiye gutangura kukugenderera. Gira mugenzi wawe atukumbona siko ngiye gusigara umunsi. Menyera Imana yanjye n'umurinde ko ndiragutitira kuguhanurira sinitira ibyo byari bya kera. Haleluya. Ndarekura ijambo kandi ijambo rirashika mu izina rya Yesu. Birakora, biramwiza ngo birakora, biramwiza ngo birakora. Bamaze kubona utwo twana baracika intege, utwana tubagira deliverance. Siho nari ariko naronse raporo. Mama wabo ni umuyisilamu atabura kubabwira ngo baba kwita abana mu baba ubabonye ikintu kiri muri baba nisaidie umwana muto wovyara nka gatanu. Yesu Kristo aguha kugaragara igihe abandi batakubona. Yesu Kristo akwicarika n'abakomeye mu gihe utabyemerewe. Iyo bamaze kwakira amavuta bamaze kuja muri groupe A ubu udasanzwe niko ndaganira n'abantu badasanzwe hano hantu niko ndavugana n'abantu badasanzwe muri kino kibanza. Uru udasanzwe kuko wamenye Kristo Yesu, uru udasanzwe kuko wamenye kubatizwa, uru udasanzwe kuko uri kurinjira muri groupe A. Hariyo selection ya Mpemu Yera nagira ndahumura umutima wawe Mpemu Yera ntagusimbuke. Haleluya. Guhamagara iryo zina niba mara kurihamagara uzaca wisanga muri Korinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 20. Wahora uri muri reserve ubwira antrenere Yesu no kwinjira aho yabye nturakura mwana, no kwinjira mwe mwera gabwa nturashitse ibikwiye, no kwinjira gabwa atitangure kure byanzigo, no kwinjira abanzu babarire babandi warufata inzigo, no kwinjira yaho uracakora hahandi kandi uracakora muri twa dufaranga twa bosi, no kwinjira hari ibyo kwiye guca kugira wishire kubera Mpemu Yera ntajya ruswa n'abajya n'abandi batrenera ushaka kumusororera abamushira muri ekipa utazira kuproka kahungu. Mpemu Yera
umurongo wa 20 adusomere ujya kumva ubwami bw'Imana icyo dukorera Imana ivuga n'amariza amana z'abagore z'amazo mu Efeso amatwasomezo n'amariza amana tugiye gukorera. Bibiliya yeje atubwiye ngo izamana zo muri Efeso yari Imana z'ingore makane barongo abo muri Aziya bapese n'isi yose ngo zisenga tujya tumana. Iyo mumvise ngo n'isi yose navugira ngani ariko basenga twatumara twatugo mu Burundi cyane mu mahanga hari abatarayimenya Kristo ariko wowe wayimenya ugiye kwinjira muri groupe A mu bikorino ba mbere igice cya 20. aravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo. Kugeza shaka nkubitiro uri ruhande rwa ubwami bw'Imana mukoreho kuko ni masinzira byumve neza hari igihe bagera amasinzira ntitubimenye. Haleluya, mukoreho mubwire ngo ubwami bw'Imana mubwire subira bavuga ngo ubwami bw'Imana musuka amajambo musuka amajambo suga amajambo ariko n'ubwiki ubushobozi subira ariko n'ubwiki ubushobozi ugiye kwinjira mu mavuta y'ubushobozi ariko n'ubwiki ubushobozi. reka nakubwire hariya mwe yanari ngaha arashaka yumvige n'ukura byatura agomba guserekera winjira na muri groupe agomba guserekera winjira uhera agomba guserekera winjira muri ubwo bushobozi. Baramubwiwe ubirebera ku bandi ubirebera ku mateleviziyo urabyumva hano ariko ntatanga kubyinjoyinga. Nagiye kukubwira ngo uri kurana muri televiziyo Imana igiye kugukoraho. Nabonye abantu Imana ikora ku byumba byabo mu masaro yabo mu buzi bwabo nawe uri hano uri kurumvira ijwi. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amajambo ariko ubwami bw'Imana ni ubw'ubushobozi. Ubushobozi buhindura, ubushobozi burema, ubushobozi bwatura, ubushobozi budushitsa ahandi, ubushobozi habuka ku mabuye kere boshiko paya hari ubushobozi bwo kwakira sinzi bagiye kuba muri reserve bagiye kwinjira mu batangura abana bagusiga kenshi ariko ugiye kwinjira nabo. Tuza amaboko yawe uritega kwinjira muri ubwo bwami bw'ubushobozi. Tuza amaboko yawe nubwo uri inyuma Imana yagukoraho niwakire ubushobozi bw'Imana 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 niwakire ubushobozi bw'Imana. Akira ubushobozi akira ubushobozi akira imbabazi Imana akira ubushobozi mu izina rya Yesu. Akira ubushobozi bw'Imana ikwinjiza ahandi hera hahera ikwinjiza muri plenitude yawe ikwinjiza hiyaguye hawe ikwinjiza mu bubasha bwawe. Yo, haleluya. Funga ayo maso yawe ukizamuye amaboko reka muyera gukoreho rekotaya mazikotaya rerebashikotaya mababa. Rekura ubushobozi bwawe Mwami, rekura ubushobozi bwawe. Funga ayo maso yawe, funga ayo maso yawe. Yesu we binjiza muri plenitude yawe. Bakoreho Mwami, bakoreho nijiza hera Mwami, nijiza hiyaguye Yesu. Bakoreho Mwami wanje, nijiza hiyaguye databuja, nijiza mu bushobozi bwawe Mwami. Hele boshikotana na mazikuya nusamare Yesu. Baterema yarakubonye aramo Yesu mbarira Yesu agira imbabazi Yesu bakore
ubushobozi. Yesu mwiza mu bushobozi. Iyo myuka yo gutanga ibarekure mu izina rya Yesu. Irere bose kotaya. Mana bakoreho. Mana bakoreho. Mana bakoreho kuwe maso yawe. Mana bakoreho. Ubugira mana horaho. Mana ntusige. Ntusige ndoga nawe. Ntusige mu bugendera naje ugenderere. Yesu bakoreho. Uko wakoze kuri Elisha. Ataduka na Eliya. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi bwa Mwami Yera. Buzuze Mwami waje. Ubakize urundi rugero. Buzuze Yesu waje. Ubakoreho bahindure. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Nubimanikire bakoreho. Nubimanikire bakoreho. Nubimanikire bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Uzuze Yesu. Uzuze. 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 Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yesu bakoreho. Yes. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Power. Your kingdom is not by the power, but in the power. But it is the power. Uzuze Mwami. Uzuze. Uzuze Yesu. Urakoze Yesu. Niba manonga ugendane nabo Mwami. Narakubonye n'ahandi muri bisi Mwami. Va muri bisi mvuga mu ndimi gushika mu rugo Mwami. Yo nabo bagenderere Mwami. Yesu nabo bagenderere. Mu miduga yabo bagenderere. Mu miryango yabo bagenderere. Mago yangu bakenderere. Yesu bakoreho. Urakoze Mwami. Urakoze Mwami. Urakoze Yesu. Omera icyubahiro Imana yaje. Omera amashyi Imana yaje. Urabereye Mwami, urabereye. Wewe utuye hiriya muyo urabereye. Wowe